Well, my maker was a brass society, a father also Jimmy Bro, na maker was a Numekui, and Asoya Sio Quanson Kuso, DBS roofing sheets, Vital Milk, and a Franco Trading Enterprise. Faber also make us a DBS roofing sheet and a Vital Milk and a Franco Trading Enterprise, and it is a Encomo with a bro. It's a follow up, none of the Encomo ID were having seen na ansana yebeko into detail no ma menkoson kai Ghana this year say Eradia to Safre Ghana ni this year ba kwa beso man okwanso kusukra yewura the late Honorable Fred Ohene Kena munya butrema no yes a pressure baba zonji the dum no kransa they make be enam from him Bible says so didn't say be into no order maniko for my the late Honorable Fred Ohene Kena yakana semi oye a professional mining engineer na oye Minister of Mines and Energy and also ambassador to Czech Republic under President Rawlings and also senior advisor to the late President John Evans Atta Mills. On the 18th of this month, and Yakudi now Chidano, our residence, North Legon, opposite Wisconsin University, and upon which copy menu Nuncia. Yes, Ghana in this case because of some Ghana. Say, Yanko Taibusian Fuechi, ene Emachi, Nafi, Yempe, ne Krabia, Kama, inti, Yanshanusu, here Papa Sebeko, near to Sir. Anamo we very very important me ankasa me yonko pa so Gillis nana also unia bema prekope na da for me Mr. Kobna Boatin also be kana semlecho. Well ninyam for Richmond and Ponce Jabenia DC wa Chiase watrase na fi ninyam for Eric Banfo your presiding member Chiase District Assembly Yenya baye mame yedishi Stella Kunadu who's your district health director anafi Mante Ishmael Erasmus also your facility head hospital ayebedi hon komono and na what you twa mu ne share san komono say achiase eye hospital na infonyina ye hwe wo ye kasa fidie so ene ye Facebook no na echese enye bia echese ye ko ana ye hunu kra say ayaresabia ohwe ya brinti no mrashibe dwani ohonom so gibre ede ne nchire mu kakra bae mensin krachire so na essence na brain honti no ono so esoso ho kakra bae no hye bosse nyame de che ya obeba na yabetoa yenkomo no so bansa ni betua na mo no ma memfa de sede nto ade hye wo achiase nananom titu ene mpemfa wo entia mimi nya wo ha no chese na no da brantie na onimi di nkomo no Sadia na yo Ghana nti obia mpeso beka asem se asem hia kra obia mpeso beka Madaro manananom de dikan ana afi eye ayasabia mpanyufo so de toso monhwe na monya na adwobro uze ye nya nti yese abrantie na yepesi transfer na ase ehunahuna no nti se saa netie dia tinam dia de se dia to nananom anim na me dia to hospital mpanyfo ni mansin krachi ansakra na hye nkomo se ye kasa ansem bi sha emienya the needed solution and attention to our problems and healthy for us as a country ribia dan wa betu anamon se ebia why asemani amietima penisibra na ne bobre no ebe weche no you become the victim or the loser or my Ghana at the end thereof no ana esofa inti ebesre se mohwe na monya sadi emai mesin kracha kwaba bibia eboko nyame adaro mode nkwache na opote moti say oh asumdwe etivodi bibia ya under control ewo nyame afam de bibia ya under control na nipa fam na akaka krai say e disoso na edimu this is a chance health facility say under control yo bunia ni dikan me da se echia etiefo etia no pay o adom fabe wasui na nanu matrenkonya wa chiase asofo party mpanifo bia me kro vakin kazifo etia ni obi biara aitie na no pay echia mo bunia kwase na obusa no eye de se waman sa akwanya ya me ne me health director ene me presiding member ene ne yo in charge wo facility wa no pay nyina aba ensem ne beto odwa no mintumi metran ka se enya no kre
ebi wo honuma enokre pa na ebi su omde tu dwa na enye nokre ti ne enye nokre mu na no pai e ho ko hia se ebe ye firi ho na nyina hwe kwan fa so a ebitumi apagya health center no na afa ne tuma pa de fra. Yeah, we are political representative into member so actually. Mamenko ye ma Mr. La Kunodu Usu. O her district or dia. Ye apomuden sempanyin pa oda no. Machi e mami. Yeah, eja. Wona mi boko dia. Ustadom. A chance health facility twamfonyin kire. Say na sitie. A chance health facility no. Meka say health center enye hospital. Senia yenya ntie no health center. Yesi no Kwame Nkrumah penso. Ache yi. Na no kreni fie bebre no na say edu bibia na innovation nkos na mom meka say mfie mienu etwa mu de ana mom bebre na no monto bebre abam ama nsiesie bebre akoso nipa bebre aba ho efi omo pam esiesie ama ebi nso so nam kwan so a omo ba enti no kreni senia anopa no yete nsam no na kwese na nti nipa no be reporting no when hu ade papa bia wo ho fisade ne de no kreni innovation no yenwieye na momo no ya ye bi uko pidi ho a chese insachira bi pre abaho enti when hu ade papa bia wo ho na fenso no ensama oti ye no anka otu anamom kitue bi hwese ne oti ni nyina no obeyam hwehwemu kitue bi a enkasam no enma sania yete no. Okay, the tieni fa pemne se yeti ha se ye nyina ye sumo man se de osumo man wo ba bia on ti ntimi entwa preko pa biribi ada e bia na montu no bon se sintobi ana se mere yo bia bem de ehia ne se wanya sa akwanya we no na se yedwuma ye di no Quran se mere yo bi bem a waka ne se de esitie e botani e ba kope si ye be wi achi na achiase health facility no agina ne na so yi na achiase ade hye ne nyina so no onso atimi aka se ampa ye wayaresa bia bi se temporal o se permanent o a betimi de ho atoso nti se ususu se ntwache bia na sunte bia na mere bi bem a ho no medical aka se ke wakoma to yam na obia timpo nyina ne se achiase health facility no enkonkan enyina yi emfa ni je mra achiase ma memusa we ahosiesie no hefa na musisi se uko pidi ho se ya yenya dofo oma be ye roof no ewo ho abo ceiling aye wiring aye to tiles paint all the fans abobo obo ho tese udu atimi se mpuntu bebre aba ho. Okay je eya namo amashase amutu ya shase etu kakra efri ankra ho anase efri hospital no anase efri mu ankasa directorate mo so musika kakra mo jeje. Yes, as the directorate no Ukrainian chede ni sika bia be ka se ehoni ayo agina hwa de se na se ne mitiwa enti no yenya bi fi MP aboa DC so waboa na openima for ya MPP former chairman oma yedwuma papa na Bokmane ono so abaye nsuo a je se ono yenyusu Ghana water company nsuo wa ye nsuo a je se supply the whole facility yentua ubu a na je se eno ano no. I see. Mo ejanan bia esum hospital na se esum oman no. Ye wo ejanan bia esum hospital no. Ba se no na se esum oman ni nyina esi Bangalore bia ni ma campaign fi ho. Eno de eye esi clinic na assase so. It is specifically for man no. O man no na no so kra omo nwieye. Enti no nya de obeka se omo obi kosumpo. Etimamenti mo ase de yenwie no outside hospital ne hye no eno yesia mo man no ana yesia mo man no wow the report going by. Okay as we speak now bia e to inregu nipa ho ade aye ne sa ne ho asem te sen ye wa mana bia
yakata so ye the cement afa so na abasro kakra enti no omone me adi ho komo say wo say me report the scene to abema also the wo ka che me no let it be the real situation but my catch us timpono ye say benya eye Achiase Health Center no say ebegina ne naso ye mo bia emphasis in Daniel 9 enti mfonyi no enti na make say senka reporter no naka me yama enka ne oti ye no na ogina ho ese ko gibration sa ne money onkoshe abasro na nyesa yama totota enti wana yadigu odigu na kata so ugina ho a wonte pampan sania enti no kure ni nsam no na eyame nwanwa bebre yesi ehokra shelf bia kure ni ho meme ba ho fie mienu ni na shelf ni be na bi wo ho afie atwa mu ekwa awie ya so mankasa ya diska kakra ahyema ba ya shelves ni bi aka ho enti se folders no ni nyina nko so kra se folder adechi ande san bia no yenya bi ka ho enti se ye san ye bi ka wa eno kire se bi ni ho kra. I see. Me who say how said me who say na mom no ya ka no senia me who say how because who can you know amanfo abeboa ye ebi gu so ba enti se ye kwase hwe nko so ya na fe adofo a omo be boa mo no na sa ayaba mu go kra de amon. Okay, here Mantesh Mel Erasmus facility head. Achiase facility now we head nana. Okay, sorry, facility head. Now when you saw tibia wom. Se me bu kompo ahwe. Kane tibia ne wom na. Ya ba enim. Kane no o de tutu ene hu a. Kane me were old how the facility looked just 2017 when I became the substantive head, and how the facility is looking now. As a minimum, say maybe one of these days. When I took office, I took pictures of how the facility was looking. And I catch who say, "Ochina ebe free hakono." No, ochina ebe free hakono. I say to make us say it was this. Yeah, the abasi obisumbe emetwaso. Until we have even the pictures of how it looked and how it is looking now. But this is a facility me reporter no ne info kakra mu yan dedi kan enti ama me so me careful with how I mean because it's a CC cost dia as I say etiase say yenwi project no ko me info na me hu ye na apoto bibire ni nwura age ho afa ana de na ogina hospital na name now is becoming clear say na emso ni say to me no central for mo fanche de bia da pim ko ba bia obi ha no na no mechanics no je clearance enti unim mfonyi omutwa ne say ba bia ye nipa ho adwuma wi a akire ade no ye de kogu ne sa ne mo na che say na ye de na hospital a mo no mo hwe nipa bambo ho adwuma no ene apomudi no de dika mo ye hwehan ama sa ade wi awo ho a mo ntimi ntu wana mo de toso biem apoto bibre so adware hospital no na de toso no e wonso afu amana bro so a bibia ase ye ko ayaresa bia so yemfa obia ho one after the other. Yeah. In reference to placental pit. Yeah. Senior can ma wuria itrade. Yeah. Honey de enyema but abasro. It tells you say we should plan ahead. Okay. Get another one. Senior before we be man. Okay. But it is not to the level that info nyina exactly. Say bia once now bon covered the sans pit because you name say ebetumi ehihwa ni ade nti covered that you only open it when you are dropping in a adebi other than that okata so nti no de na me kra wan because am me busa say it poses too much of health risk to mwankasa mo pretty nti e na mo ntu wana mo nti na nka be wan say ye mo ma ye preachy virtue no mo practice health no ye mom na ye or the day. Honestly speaking, me call facility not down there you too rego. I'm so dabi. Na ye from some mom ye. So we have to go to Zoom Lion and take beans from them. Because ye ne edugu no. It was encouraging even the nearby houses so and fan begu. So we had to stop that one. Get beans and then put them in there. And see
placenta pit ne de enya de ayam ebu so asebe and once na nyina edi esro ewusi. Then to the inrano me call leave on the 2nd of September. Na sesi anemene a reputable research institute be research wo achim manso kakra. Inti no 22nd they be started 23rd which was a Monday. Inti the 22nd Sunday me the impenifo e ba Kogu guest house be. And I do by 7. Let me decide so let me pass through the facility and see what is happening. Timidru a few bulbs were off. I'm saying and I just say I hire some say so I had to call the one on duty say Ochina Nopa fix the bulbs. Now minim ne aka me amekofa ekyire ho. Na hwefu. Na I'm so wow. So I even called a friend the district environmental officer because na DC you are assigning obi amaye say ombedo. Na my friend say eja onipa na wasman say ombedo no. Ombedo. No yan say oh sir, say Monday ombedo give me a call. Inti Monday me as I was on my field work na me friend back say na nipa na yes you ombedo no wabedo. Say oh order. Not knowing he was even within the wrong place. Inti on da mu be ente me hu sam say inti we nyina no sa ondoe. Honestly speaking, it came as a shock to me. So just between 2nd of September and the 22nd of September, which was a Sunday, Miami pay unofficial visit. Say ISR. I was really surprised. Say my hand over movie. So you should make sure say the place is well kept. Okay. Okay. The third issue has to do with the Apotobi Brino. Definitely. Being an old structure with almost architecture and yes a gutters no a concrete was through into cracks be abedi them and with the rains coming in, you know, obviously we will develop some of these Apotobi. And as far as the placenta pit and Ehwefu and Apotobi concerned, you know, and only picture me paint amount. Okay, so as health a year in Penfono, what should you say? State in a woman is not that bad. Oh no, we will not say 100% complete, but there have been massive improvements. And I make actually me were pictures of how it looked just 2017. When's the last time I went DC? The last time I went DC. On my no. Ever since I became the head of the facility. On my order. No, wabaho. Once. No. Me can cry, not for. Okay. First time I buy was when he became DC for the then Brim South or be introduced, you know. Then 2 months later, I signed the district engineer because and we made him know a few problems. So he came with the district engineer and number assessment. The third time I then there were issues with a physician assistant. Into no one who fast in on one son in some dinner by say where school or tifie into Ombeboa. Fourth time I buy, he was only coming to verify say Ampa Abrant and Obey Juma. Okay. Then the fifth time officially I mean was when Obey introduced one chairman Kofi Mafu the then MPP constituency chairman say Obey renovation. EOP, you know, the one I'm talking about now. All right. And then the sixth time, toilets now walk on some public toilet. No. Initially, they had wanted to site it on our compound. Okay. Until we resisted. No, I'm now so baby sans na kwesi. Adena, I'm so I won't say design in here okay. Ain't you here but because I hire clinical and conformabeja no. Privacy people in the name of Babeja will just be trooping into the compound security wise so MY into no if you could cite it outside of it cry at least no or say and we departed. Okay, so Madam Stella quickly Mama say Musabi a chance facility na Kasano ewa Ejanambia me ba che we Janambia a chance health center no ewo Ejanambia okay Mercy catch that Bribia the Moya Manual Sim Jana Bess go nano nano yeah nano and summer sa Janambia na Mashibi Janine Ayena. Yes. Okay. Mercy catch that is saying when you Adubara. But come on, cause you when meninje
esan say hospital ho me aso ho na yawo me clinic ho no ho na yawo me na those days na ye nyare kura pese yare na ma me no de ko ho ko so kwa ubefia na kuta Tom Brown ne enome bi akwala oni je ho but enai no entisa senka sika ho na yesi ni nyina mazanka esusen Kanichi Polyclinic. I'm telling you. We occupy the size of about 3 football fields. Hey, facilities we hope and structures are a papa yemubu just renovation. Na a dozen a brew so bako for be. It make us take you over no. Me am call hono say yemo more this year to me uplifting no. Me will let us to that effect. The whole district and Abrams at time 2 constituency no. Ye new hospital. It mean me MP eye anabo kan do senya ko ye deputy minister of agric it one among ebehu help that minister and o ma approve hospital man ne sense those days na achimswe dro ye district nti ho ne se di kosi o ma tu one among akwachiri and what me send letter eba Japan embassy Chinese embassy minya lucky and ni ko share o senior minister eho and a chance ye hiamwa letter no e wo hanmo or respond he said omba bayama yene mo ma 2020 esanso edibi koma anabo kojo ponkroma say aya na wata ko chene ko for no ma nti on can just me the letter command or respond here ana yesa the proposal so eko health ministry bi mo no ma bi yesa hia enti se menjene ho anka mentu sa na mo nyina let us no nyina respond e wo ho se wo hwete se OPD we ya adwuma na wonu no ye na na se twene ye no menti na nka se wanya de na mom no na esenka o consult perifo ni bi na yemma ne kirimo no ma ne bi me na fa se mu facility se mo hya se mu siesie na ma hya se penti anim ho na mo nya akiri bi begina akiri betwa akiri pictures de they said the CC reception e ho e basa no bi betwa de kwa obekan se entirely no Adom FM ha nyina nye no ene no ma ne bi o kan ya amwa yen se akwana nka se o grant interview no medika ka se nananom anso obi anya se o pamo no emom ogu nananom no asit nananom fra na enfie se o ma bafore se ya fra na enfie oh yes enkre se ogu nananom no ase obo ise nananom bafore last year see the CC facility no modisika no which was not true. It was meant for the secondary school. This can cry kakra mu yen go to mo ma school na matter present my school no that na nananom din asem na o kan wo ha no it was wrong on number time confess minia netia ma yen brain say there was some undercurrent na o ma anya de na yen nua semtwoni so ufi krom ho for all these years when na oti ade na that particular Sunday ni kwana utimi koye yi madam pa odi me ba oti me mfa ho ne da odi koye adwuma ntro ni kontompo nya mfa nya adwuma yes this honesty does not pay yes and I'm saying say whether obeko anaju de sumu obeko ahemachi o eno nya asem kan ye wo ho asem ne say kan ye ho yes ana se yeka odi bi fiafia ho na enye sa na oba ha adwene nti na mbeze mi 2 years this yin ko ho minu ya nti na me de mo ba yi o me ntina ka se bia me ba yi no me politicians ba bejo enum me sa so me nya me ka ho we are sorry president that bibia me ka no me sa ko gina pulpit no preach ti na me ye eya na nti ha me ti dan it was unfortunate say eyin cut here toilet no so o se mesi toilet si obi bangalo num the distance no me ko si no say no come ni ko ye it's over 100 meters toilet this obi be si bi si mu na echi no ma esi obi dan ni den ya front view no esi obi ani but mesa and we go Ghana first yam ye no kra no enya open set ya on be ye aka se bon biodigester bi no be ye yes say no si potri ade no afosi toilet ni ho no MPC 5 sita toilet ho no water closet hwani a chairman manfo aye he spent about 1.3 million to 1.3 million 130,000 me no also say ya ye call 2017 no men can say abandon the bianya men I will never say that but ye hwe enne ya baby abedu no opidi ho nko ade say baby that's what challenge labor word and on yenti enye you know ibedu ho because ye pese be ye bikito bia because ye tu wana mo ye ni MP no ye tu wana mo a penifo age atum se on be page clinic no e de man papa ye sisi opidi mama fo sisi opidi onyina picture am de chere second page no e de TV class and the aboho no omodos nyina osisa no Lubes was sending nyina ceiling before and after na tutu why ni nyina de amaye enti ukwa enti why hu kakra say obi aye bi a chance ye hiamwa
Yeah, there was then before Chama for being in the na hwɛ sɛ ne ɛte ne wo hɔ so it obi ayɛ kakra ne mu no ehia mmoa sɛ akyena sɛ yɛhia mmoa because the whole district up to date dunia ekuro kakra we are about 90,000 you need doctor akyena sɛ you need doctor your physician assistant need doctor nti I say nya doctor ban san doctor ba no akisi apagya facility no ansa te no na mo na yetuo with all these letters yɛntena se ɛna nya honko yɛ district mu nyinaa ne yɛ plan sɛ manfo betumi abɛboaboa yɛn nti kuro biara so akyɛnse ekura mpanifo ɛwɔ so paa yɛnom kasa metena bɔ Mr. KK Amwa former Yoko boss abaso honofi yɛnum anamo yɛn na tu adu ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ de no baako pɛ ma yɛn nyɛ sɛ yɛkɔ so ho ne yɛgya to hɔ apopo bibire ne yɛ no korɛ mea me da bia mpenti nkyɛ yɛ na sɛ nsuo tɔ yi me duro sɛ but awia ba oduro ntisa ɛdanda da deɛ me nua ɛna ceiling no so no na yɛ tete concrete ni bi ɛnyɛ roofing nti bo sɛ cracks na bam na ɛkɔ apopo me nyina kyini but me nkɔtwa kyɛ no ɛngya anim no ko asɛ ɛyɛ that bad. Because the impression that my viewers and my listeners in your say, why in Shanghai in support of Nananom Hospital paying for no, and I'm going to one a cry in Munyan for near this year. I see what cracker will be. Yeah, we are the question, and I'm going to go with Papa in my mean me about 2 years in Bear this is 2.5 years in and see dams. A banner said to me, now know him for your baby. And it was as a crime. We are the partner, what the banner say. Oh, you best say. Adwuma pa mo ye de boa no munni ban ne mu a ana mama yante ne ekoso a etim be ye de ne be ye ne enye but oba so a ka de sese wo ka de sese wo ka na sese wo ka dan e kwa hemfie ne nanum ka kyerem se munyi ntum se ense ne bo maka gu ne mase hwe mu station ba ko a achimodan ena host no interview ohen no ono ye ni fa hene of chebi ebo kwa traditional area ho wow na wo friend business na da be na obehwe no makodo ho. Oh yes. Dabena o kwa eso confirm yenu ni. Na dabena bo kwa kodo ho. Yesi mo bo afore sika no kra modi ohini panimu. Tina na ni abere. Munia na na se twene sama mfom na yefie mafo koye. But me do ono no me so asem no mu. I say this because onyina me ma. Titi ni health worker no. E na hye me sam na me hwe ne so. Toro kwa me na mi na no. Me so asem no bu kotoje pana no chose na. Bo ne nyina mo fa so ame. Na akwana na ye nyina mo fa so ame. Mpanifo ye ni. O man ni twa me giye. Tiri kwa ne kasa se menia menye sana o ya bofra afo no agya tum se wan kasa yi eno ne me ha ka me ma ha se because ade ne nya ade na me be de o harim ka kra wo mu no ne se e clarify so hwa yi ya me di people am de kire wi ya medjuma me ba ka kra ma ye no ye nya ni nyina po me ya me san the GPS address to so na so bi se me twa ntura o hwa address na obotumi de agoge first one yesi akosombo 3 unit classroom block the GPS address CR 1317 1498 me project nyina GPS address also it mean try ntwantro da na enche me book we de no ya na metena sa na dwena ya ade kakra ba nti manya nyina me yene nyina de aba se me twantro GPS address na woso no ebe yimi ama o che me tumi ma wa hene ni biem se me de ba be woso anya fe na emwa Ghana me koso na kase akyase man o man ye nyina ye dia mpanifo fi akyase district ni constituency nyina mu no emwa obi abetum de aboa na mpanifo besom na masiese clinic na mayen na afa ne ntimo pefra na se ne amanfo si ba ogane no o masan ba na ko ba se cases bi ha bro mo so o ma refer amfa nko oda netumi awe cases nyina ho na nyoma wo ye no abro sa we ya chance kwan de obrem mo brem south no bebre ho no ma e ka no manfa brem south yanka ho se kwa no me bo a we nko a chance constituency and a chance district just 2 years me remember ma ye no I see GPS address precisely remember Mami Musa say Achiase Hospital and Achiase Health Center ben kan sa na je Achiase Health Center en komo no mpredodo se ne ba monim e wa assembly ho yo me da say assembly ho no mo ne edika no mechia das region content said the DC ya kano ni mfahina owo achimabu yakwa traditional area ene Achiase adehie nyina na maka nsa me da so ma me sa akonya we na maba nkomuimu na ne edika no kra no be address me say presiding eno pa ho a anya be ka se na nanum bie ni ha me yo man ni nyina achia me a me wo Achiase kurodua no na we do adaro man what na o simple sa no
I see. That's power for that. Na me sanso ye sana hen ewo achiase krude ewo me modern ba me boy a wo hen otisisi eba ya ono e de ama me e de akotuma konwa ho na ne ekoso ni nyina no efa te se health facility e ka ho asem e ye no kore empempenso ewo no ye san hia emwa e de beka ho eti eno na ba be ye assembly no ani suade hu ti true pass biara ye beko assembly no eno ne ade a te se e ka niema kese ho a ye dwen ho e wo ho no mo tambia ne head director edi ho nkomo ama bibia no de beto ye pon so ma yenso ye konso a yetumi tra se sade betumi abo yen kwa ho ban e fa ya pomudin ho de na wo se yenso ye hu ne se e ade a hu hia enti e ba se debate bi kra na ye wo ho anya de a ye didi agro amemtempa na yetumi approve ma amoa bi o mu hia no ye de ko DC kasa no ye se no facility here de kasa no ye se DC assign obi ato ho no mo se onhwe no medo do ho no me ba assembly ba yanim ame approve in tentem na enipa no amuguso omo ye adwuma na said o kan your rainy season grasses oda enibritia na efu it is the first wo twen program bia na anum ne wo koyi ntina wo twen na ho ne fuyi na be ye wade no enkyere seche so waya de papa adenti na bre ho ne fuyi ne de wan ye do ho no wan ko twasa fuyi no wan kyere se ya ye ho yi ampa eniema ne bi won ma eto sin wo ho se de mpanifo edi kan akasa aka no but ye bo ye homodin bia sa assembly no ye be ye na akonanim ana no so fi on so ubusa question the first as a presiding but ye bade na nanom de ebeto mu no na edi kan adehye ne from achiase ahemfie a das region kan to so mienu atim no na nye etiri mu pose ye from ne abebo mu ka na sabi sade tobi no mutrim se na nanom fro ahemfie na enwan ne snap no ya nye obi udwan ba akompo ya nye obi a 1 cedi ne mu ne pese mu hu se dwumedi no mu di ne yepe ne mo ye ma no etra so sa fashia odishie kan ho asem in fact mitie program no ama me kwade me record because na me num se beba we nti o se nyina de boy ho ba mo chen be ya no ehunu ye beka afashe 2018 no yes ye bo dwane se de kosiesie eye health center ho no na me ne planning that we no organizing committee no na me ne secretary me da we ne so na nye ni so ade hu enye ni so ade hu ni say ye de kwakoma health center no ne mu ne ye de kwakoma Chiase senior high school a metie me sanye teacher ni wo ha me kira de wow a metumi de me headmaster number ama se kakra bi efimu baaye no ye de koto mu wa e de ko che school ni se de DC ya ka no na no ne danchen so a ye ne Yoko boss former immediate past Yoko boss lawyer KK Amoa said the DC kan no ye ne di nkomo amono so ne mpanifo bi di nkomo mo be che home economics ni ma bebre e wo da ba no ase na sika no be kasa na afahye mu ya mo ye na mo bo odwa na mo de to mu wa atianse your challenges as far as the chieftaincy we no is concerned ye wo a handsome problem it anytime be kasa ye hyefa no na ye share challenges it is a sponsor bi kra na ye pa at the end of the day no yensenka edumi bi kra fashion kra court to me de nsa to so na che say yenkoi na o kan ase ya bobodwa na horo bebre a yentumi mfesika no enye de wo se ye de ye ukokufodua high court 1 records wo ho ukọ regional house of chiefs records wo ho so for the past years no yentumi nhye afashion no except 2017 and 2018 it is or can we ya necessary abobodwa na horo bibria it was only 2018 last year and yebodwa because of the challenges in the sika bi enfima edikoto muwa kakre nya na de ma Chiase senior high school me headmaster number wa ha. All right, if you've just joined the NCHA wrap up, Honorable Richmond Amponse Jabenya DC at Chiase Nafe, Honorable Eric Banfons, your presiding member at Chiase District Assembly, na chairman, or my chairman, and ye mame Stella Kunodu, who's your district health director, also Anafe Mante Ishmael Erasmus, also your facility head. Yes, Komona say if at Chiase Health Center at home. Ana ye de bedu sa mpempenso nti ohwa nkoma ye di no ha wo ho nkomo ne ye di nemum enchiremu nso wo ho enso eka ho enti obehwa ya sha ase a chirechim sensema ye de tu dwa nyina se ne sitie de ye ka wa ha aka chiro se the fact say ye ka no so nchire se saa pepepe wo nchiremu bi so de ba tirimpo ne se Ghana beti magina so de na so ye na a Chiase center no
ye nyina be hu se obi ni bre a obi kwakọ yare koto be bi ti okọ kasha wa na wo kashe it is uncommon no ana ediwa me hu say a lot of text messages eba among for interested in the public toilet no and hospital toilet but minimum chimo be say kafa ko they keep asking bu say ma me say hospital na nkasa e wona jana bia na hospital na nkasa wona jana bia na ebrinti me ba so ma wo ba sama but ma many politicians in we oh de e ba si omo so pre on pass o me ka de so mo ka aha e mensi kachi for big to show na fi enko wona hwe apomudi won se mo nke bi nche ba ko so am de to so say abrante no grant interview say clinic no who say we koyi cleaners mami ni mamomo 3 every day mo yejuma ho no cleaners 3 it's what say nyina echi na o ka say one janitor ene wo ho a onu kra ko ka mo ho a mo siesie ho no mami ensa na be ba ko a be ma na de no ombo me ka je say every day o de ko juma ko do 30 minutes na ko fie so the 30 minutes because asame ni for free ni sika betu afa nipa bebre because the IGF ni betu alka today o do 30 minutes na ko a 1 month wotumi ado be say kota eyi ekabi yamayen e be boayen since previous na bi ni ho kra no it is a gina portrait na hofu ampa land dey so ntu ka say home baby mfudi a oboa metu na to baby bebre me baby na be ko land no ya do ni nyina nti ni aye no ka na emoa achiaseman na me de me gina so akoso ka say me pese me mam Ghana man because dan me re ho say me mam penity abeka say this me de wakosi wonu na mfie me no onko hoda de a me pani ba ko tie no say amboza minister bi o adan na so pa oboa pa yo enti nipa no say adwuma na yenya na obi anya na nsu bi amata because adwin bebere aba nipa timi say bibi na push o mti na mo de sad ba obetime susu because we na want to was yento ye boase okay so ma Stella my njiremu bi majana bia for the health center no na afi de obeka twa to amaye na berinti yo medasi ni sa akwanya we say MP esi ejana bia e de amaye na septic tank no e how kakra e wo ho enti ye ni na edi nsawoso bebre wa share bo say obesa yesa biogas ni bi ede biodigester no ede aka ho enti no ebetimi akoso na ye bie ede am ho aha enti no amcho monya akwanya we de achiase de ho ye ni monyam ne abrempon krompa but I'm surprised omuntimi nkansi ani ntempa monya cabinet ministers anyanya atitiri for ankasa I'm surprised don't go for anything the toilet no ekusa kwanso I'm surprised that achiase kwa because omo problem with this omo health center nipa free achiase no enye 3x4 bi akeke o yes I'm patch wrap up my na free senior ye DC ye kan a chance so your catchment area eso na facility no enye nia e befiti your catchment no enti ye bedin kan de nuanom omo aboa yen over the years ase bebre crowd they don't want their names mentioned enti ye da omo cheche nyoma eyi omusika edi oma ho odin ni bibia eboaye but ye best koso aka say edwuma no so enti no omunto so anso yasene all those hailing from Achiase and its environs say ye ti ho say ye wo amanoni say ye wo bibia o do kakra bia obetumi dia beboaye no wo de fa beboaye na nkakra will get to the leveler so wo kra wo nya ho mfa so a wo nana bi wo fasi bi enso be benefit every a chance facility o man chia me wadaro ma gina nana man na ka bi chire yo miss medase na de meka de atwato ne se o how de ye nipa yi de e den beba sanse utu na akra ba bia obetia na ubuguma ho no wabaye no how na de ye ka agina nana anema ka de ahye achiaseman ni nkura atwe ho ahye nyina abone se omunkoma komantu na nanom ye da sreje ne kenten tosumi enu di anim no ye bo ye homodin biara se betumi amachiase health center no etumpun anamon bebre nsu na nanom ne abam mpanifo se DC o MP former chairman manfo madi a de omadi kan ye ne ye peso mo san ye biem ka ho ena migina mu se presiding nsu di assembly no ye bo ye homodin biara se betumi ama achiase health center no akonkan na wo hawa e wo ho kakra no nti ama akofan sam no abuso se ne nkese ekono
yɛtumi ahwɛ na yɛasɔ ano na ama na yɛkra bɛhwɛ Marcel I was a DC person can be one kakra no to first season kwai wa o hwɛ sɛ me kɔman ka bi die ne rika kanyi na yi ɔma hene sɛ bɛda wase o adwuma pa o ne team mo yɛ ɔha no mo san sɛ ɛba fa bɔ so de 30 pa ti wuti obi die na nso o hwɛ wo die yi na me ne ba na ne asuro sɛ ne ka fa yɛ ho sɛ ɛnyɛ no kura be defend ya ana me nsuro na mo yɛ bɔ nyame pa yɛ sɛ na me kan sɛ o de onyini mfom so ana ne sin tonto no ɔyɛ ayɛ nyame obi a wɔ mmerɛyɔ de ayɛ de ne sɛ anope nkɔmɔ na be si sɛ achiase center ne hiamoa nti ampa nneɔma no bi a ɛhɔ afu kakra ampa ɛnokorɛ placenta baabi ɛkɔto akyirade de gu no yɛakata so bɛmu yɛsɛ hwɛ options ɛsɛ nneɔma foforɔ saa bɛka ho ntɛmpa ama yɛ mfonyini so ɛnso twaɛ na si ntɔ kakra wɔ ɔwɔnka obi a wakɔ wɔ kwan so ne saa nneɔma no nyinaa no dabi ɛyɛ busua baako yɛhwɛ sɛ akyirase bɛkɔ ɛno ka yɛde akyɛ yɛde nyinaa akyɛ ɔman kyerɛ me ne presiding member ne health director ana afei facility head nyinaa aba ɛne mase nyame hyira papa I say, Monica, no be today. Me and you done they fight, don't they? I no go pursue man, I go change my ways. I go reduce the banana, I no go do it again. If you leave me,